Penyineban Puja Wali Ngusaba Kedasa Ring Pura Ulun Danu Batur Kemargiang Rahina Dibi tanggal 13 April warsa kaletali plekutus. Penyineban kacinayang antuk ngatorang bakti pepranian. Rahina Sukra tanggal 13 April warsa kaletali plekutus. Puja Wali Ngusaba Ring Pura Ulun Danu Batur kesinap. Upacara penyineban kemiladin samian pengempuan Pura Ulun Danu Batur wiadin krama Hindu ring sejebak Bali. Puja Wali Ngusaba Ring Pura Ulun Danu Batur sampun katuran nyejar selami salat rahina. Upacara penyineban keduluran antuk ngaturang bakti peperanian tegap antuk ilen-ilen nuak bagia pula kerti bakti petertingkap mendam bagia sang ngeluhur ide bedara. Pengemong Pura Ulun Danu Batur Jeru Gede Batur Duran Mawasang. Upacara meperani semertin ipun wantang ngelungsur pengampura yending ring selami pemargin Ngusaba wenten sane singsal. Bakti peperanian sane katur minekadi pala bungka pala gantung wiadin serana upakara sane siasan. Upacara penyineban puniki talar sejroning ngelungsur waranugraha majang ide sang yang diwasa. Usar meperani kelasane yang bakti peperang-perangan sane medue semerti ngelungsur amerte kedasarin antuk usaha. Siasan punika talar kemargiang sambah ura berharapan antuk nyambehang jinah kepeng ring ikrama. Puja Wali penyineban kepuput Jeru Gede Batur Duran kerembe antuk pengaya siosan. Pemargin penyineban kepuputin antuk ngelasaniyang pengebaktian. Di suara punika rades micayang lintang ide betari berupa sedana kuwin punika kepicayan punika diyakini deh oleh umat punika sirangannya mendapatkan rezeki. Jadi di regalah nikalah beliau itu memberikan amarta bicara yang damuh sejebak jagat. Ya keberuntungan. Jadi tetap punika tak boleh doaneng ide betari wantah ide sana ngaragang marta dalam artian luas lah. Asiki marta pikayun, marta sedana lah pilihipun sudah. Harus kalau sudah kita pemikirannya baik, cina marta pekerjaan juga marta kan sebenarnya. Jeru Gede Batur Duran Ngaptiang berharapan antuk Puja Wali puniki serada bakti krama Hindu saha pesemetonan krama Bali kaptiang sida saya nincap nyujur Bali sade santi jagadita. Desak Aryani Miwahria